Yes, what's up people? Nongeye kugusuhuza wowe ukomeje kunkurikirana. Yes, iyi ni part 2 guys. Part 2 ya video naberetse mbabwira ku bijyanye n'iyi business. Okay? Kwanza ni n'uyu munsi nayikoze. Mpita nyishyiraho, urabona nabaye nkishyiraho kubera ko nababwiraga ko maze kubikuza. Urabona maze iminota 9 nyishyizeho, urumva? So mbaye rero nkiri kuyishyiraho neza ngo ndebe ibyo ari byo, ewana ya mafaranga nababwiraga abangezeho. Kandebe ko yes, ya mafaranga nababwiraga bagize ati abangezeho. Urabona ko ari you have received 1000 from Eurade, irakoze from GDD sender ngo ni GDDS, ibintu nk'ibyo. Yes, so guys, murabona ko nta scam irimo. Nta scam irimo guys. So ubwo rero abantu bari birindirije ngo ngo ibiki ngo ni scam ngo bro, niba ari scam yiturekere, dorangezeho jyewe, dorangezeho ngaya, ntago nyaguhisha. Yes, dorangezeho. So numva rero ko iyi business nta mafaranga ushoramo. So urabona ko angezeho. So igisigaye rero ejo mu gitondo nsigaje kubereka uburyo bwo gukora ziriya task, ko murabona ko angezeho tayari, yamaze kungeraho. Yes, amaze kungeraho. So numva ko igisigaye ni uguhita mbereka uburyo bwo gukora ziriya task kugera wujuje ayo kubikuza. Yes, kanda subscribe ejo kugira ngo tube turi kumwe, mpita nkwereka uburyo bwo gukora ziriya task. Urabona igihe narindi muri YouTube mpita ngira mpita mbona message iraje, mpita mvuga ngo reka mpite mbakoma ko ka update ubundi hahire rimwe. Yes, wakanze subscribe bro, kanda subscribe kugira ngo update zose zi business ngende nzikugezaho, n'izindi business nshyashya ndagenda mbona. Urabona je naberetse proof ko atari bya bindi ngenda ngo kuri Play Store ngo mfe kudownloadinga cyangwa ngo ngo ku ma web ari aho awaya ngo nsacinge. Reka wapi kabisa. Urabona ayo na 1000 cyanjye nabikuje tayari gihise kingeraho. Urumva nta gihe giciyemo. So urumva rero 1000 se hasha, niyo waba ukorera ngaye 1000 wajya ukibikuza se kikakugwa nabi. Nkikoreye mu minsi itageze no mu masaha 28 sibyo bro. Kanda subscribe uraba ukoze, ariko nawe uraba wifashije kuko biraba biri kudufasha twese kabisa. Urakoze cyane.